دما خوش به گهدار و بینرین رادیویا بویر اف ام ایرو سرپیهاتی اما بناوه معر رش ایوار روش چویه بر آوا سیا مندر حسن آغا دریج بویه سرک بای هینک دهات لورا لسر قوق گری رش آوا کریه هر ایوار جواتا پیرکا لویجهی لبر بای هینک دگره جواتا ایرو مزنتره چونکو چاغو بنگا پالیه و هاوینک پرگرم بسر ویهلی و هاتیه پیرک جاش و باجار دپیون و دبیجن بویرین گنده ما وی سالی جهر سال گلکترن قرقر و نچه نچاوان نوچه یک دبن بالگه ده نهشتن و چیروکک چیوانوکک نما گول برسیا مندر حسن آغا بلاو نکرن لی گوتن گریا و زیفری گهشت سارا آغی هف پیوین گرم بو لولو بلند بو نوفا بدنگکی قبا گوت دیا ساره کچه جخوده گنه هون ساره بدن سموی شوان اف سارا سپهی گوری بوز وکا سریک پنیر بجناوي وكا مناران نصيبينية صافو قوتن جدف قرت بيفانوفا بشكربة ما چما وندا لاوي شاهين آغا او قاسي خوسر كشت پشترا لاوي شيخ مجيد خوست و قوت ازي همبر زيران بكم هما بخده حسن آغا جریا خودی کتیه ما ساره یا وی سموی قطکه تپوری من کرد کری لطی گوتناوی بنرمی بری و جیر گوت نا صافو دسر خوره بنیره پاپوکه تو دیا کومک کفلته سمو اف 10 سال شوانتیا آپی خواه دکه او خشکا خواه سیوینه کسی وان جا آپی وان حسن پیوه نینه
هما گیای حوشي تعله یانا چ بسمو هاتیه دیا سارێ نەما خۆگرت جوان ڕەگۆت کەچێ هون چ برچی گۆتنن ما هون حەسەن ئاغا ناس ناکن هون دزانن گۆلاوێ میرێ بۆتان ولاوێ شێخ عەبدولقادر بێنە سارێ بخوازن نادەوان بەڕاستی گەلی خوهان بەریا نوها نەبدلێ من بوو ئەف بازار لێ ئەف چەند ساڵ با کەتیە لنگێ من و ئەف سێوی کە خوها سمۆ من هلتینە و داتینە کارێ مالێ دکە نەژ وێ بە ئەمێ گوڕی ببوونە یاد دوان دەستێ من ژ قیزا من نابە هەما ئەم بدن وێ لێ جەم مەبە لەتێ گۆت ئەف گۆتنێن جوانەکانە هەگەر تو vêyekê bike wê xwedê nigête sax bike wê şevê di nav nivînan de diya sarê ji Hesen axa re got biya min be şivanekî bibîne û van çend rojan govendekê ji simo û sarê re çêke bese av di golan de bimîne genî dibe Hesen ev peyv bihîstin ji kêfa re wê şevê têr xew bû bi sariyana sibihê re diya sarê deng lê kir rabe sarê rabe bûka min rabe bêrîvana min rabe roj hate nîvro sarê peyvên nû ketin guhê wê belê bilez kete nav karwanên bêrîvana piştî demek kin karwan ji hev ket her çend pîrekan berî dan keriyê pezên xwe navmaliyê Hesen axa Sofî bilo ser pişta kerê tije cewdikên vala yên şîr kiribû û nanê simo xistibû xurçkê weke çipik dabû pêşiya sarê û keçama wê û du pîrekên pezê wan di nav keriyê wan de ye Sofî bilo riya guherê girtiye lê dît got swar navê kûçikê simo ye pêrgî wan tê ye û kewtînek bi nûzenûz jê dertê Sofî ji xanimê re got bi xwedê tiştek çêbûye swar gihişte wan û vegeriya pez li hev pêça û çû nav pirêzê nik kidîşek ceh rawestiye Sofî û bêrîvanan bêhiş baz dan pez derbas kirin xwelkûçikê simo girtin her swar dike kewtekewt teriya xwe li ba dike çawa bêrîvanî gihiştin cem kidîşa ceh dîtin got simo bûye wek meşk werimiye diranê wî qîç bûne Sofî bilo got a bi xwedê şeva çûyî marê reş pêvedaye sarê gava çav laşê simo ket û çavên mirî û diranên qîç hiş berda kire şîqîn û carîn weke babîsok çû û kete nav gund li gastîna digeriya her digot marê reş ji hişê xwe ket û dîn bû û nema kesekî behsa xweşikbûna wê jî dikir sarê ma wisa heta mir jî digot marê reş di vê serpêhatiyê de jî ev şîret li Hesen axa hat kirin
ئاف دگۆلان دا بمینە گەنید بە ئەگەر حەسەن ئاغا زوو کەچا خۆسارێ li biraziyê xwe yê sêwî meher kiriba belkî ew feqîrê simo nemaçûba berpaz û şivanekî dê hatibana û simo nemirba tiştê we nêta xwe lê anî zû bikin dereng nehêlin em hêvî dikin got sûd ji van serpêhatiyan were girtin. Bi vê serpêhatiyê bi vê peyvê em gihan dawiya serpêhatiya xwe em spasiya guhdar û bîneran dikin û spasiya hevkarê xwe yê kontrolê û weşana zindî dikin û heta xelekeke din û serpêhatiyeke din hûn bimînin xêr û xweşiyê de û bi xatirê we.